Ungenza ukuthi nginibikele nginamukele kuzo zonke indawo la kuzofika khona le video igama lami ngumsizi aka Inkosi yo-Art. Uma uqala kule channel qiniseka ucinze usubscribe uthola zonke izinto engiy'postayo ngiyona-ke le channel. Ugcine ezibulele umfundi emva kokuthi uthisha ehlekise ngaye esikoleni. Umnyaka wezemfundo KwaZulu-Natal uphenye izitolo zokuzibulala komfundi webanga leshumi emva kokuhlekwa izingane njengoba uthisha wesikole umbangazi noma kumbangazi high school kwamakhuthi eningizimu yethu kuhlekise ngaye lo mfundi. Uthando lwethu Ngcobo neminyaka ngo-15 ubefunda noma-ke ubefuna ubulungiswa emva kokuthi-ke amamaka akhe e-maths kanye ne-physics engaphumanga-ke nokuthi uma isilungisiwe leyo nkinga wase-ke ekhushulelwa ebangeni le-12. La-ke indaba iqale khona uthisha ehlekisa ngaye wase-ke ethatha isinqumo sokuthi-ke yazibulala. Unina kuzama bhengu ukuthi-ke lo thisha into ayenzile-ke ngeke kaphinde-ke amxolele, kanti abantu-ke babeke-ke imibono yabo ehlukahlukene ey'nkundleni zokuxhumana. Nangomunye uthi-ke ukube wayedwa kozibulele emva kokungaboni ngasolinye nothisha, ngabe-ke ngiyamgxeka lo thisha. Manje-ke seziningi lezi gameko, lento ikhomba ukuthi inkulu kakhulu inkinga nalezi ngane ezizalwa-ke yithi azithintwa-ke yaphatheka kabi nje iyazibulala. Msangana muni lo omunye kumfo washaya-ke yakhe ngoba iqomile yazibulala. Ebusuku enye-ke kwathiwa ayigeze izitsha yanqawa yathethisa kwasa-ke seyizibulele. Iloni le esiyiphiliswa lezi ngane zethu. Ngifisa ukuthi ngizwe uvo lwakho nombono ukuthi wena ucabangani-ke ngalolu daba. Hlala lapha ku-comment section.